Excuse me? Откройте двери, пожалуйста, на входе мне. Ok. Spet si snim. That's what she said. Ti, ko so pa s tem hotel povedati? Malo velika? Ima veze, zakaj me še kar sprašuješ? Radari so pa dobro opremljeni, ne? Kaj je bilo to cerkev? Ja, pa je bilo res. Je to. Thank you, cash papi. What the fuck? A se slišimo? Ti ziham, da smo mi prav? Stari, mi smo na robu. Na rok se pa neki sopihaš, stari. Tako sem rekel, da bi pelil za kombijem, kam Ja, pa najboljš kaj ta pol? prav naslov. Tvoj naslov je pa, da gremo sred enega polja. Ja, pa- Pič klet kurac gnu. To je rent imam posnet od začetka do konca. Če si pa pisal. Le kakšen je, stari? A? -1 let. No, take pa še nisem videl. Lej, tele 3 mušketerje. Za tale Krasnojarsk, srce Sibirije, če bi imeli malo več časa, da je tak precej zanimiv mest. Kamera spuca. Pa kartice poslati. Kje že? 3, 4. Darko, Darko. Ej, ti si lačen. Ej. Le, kaj imam za tebe? Izvoli. Še eno? Izvoli. Adijo, pa. MVP. Hiter pit stop, malo za WC, malo zato, da Marko posname tole Volgo. Pa pazi to kabino, stari, podnji je malo žgan, neč hudga, muska, laufa, je tole soko, vse ne vem. Udobja, kolikor češ, prostora še več, lej to, no. A? Koliko? 90-го, 46 лет есть в машине. Жигули первая, Фиат. Nemo še vozniku pogledati. No je to. 3000 km samo. Нет, ну, скорость сколько, видишь? Ja, vidim, ja. 180 километров. 180 km, ja. Идет, Gre 180? идет. Res gre 180? Легко. 180 шагает легко. 180. Легко. Gotovo, ja. Adijo, nasvidenje.